Dumelang ko gae. Tsatsing jeno ke batla go bua ka tumedi. Tumedi e senang botsalano le Morena Jesu Kriste. Golo mo go kotsi ka gore gantsi ebile batho ba e leng gore ba mo tumeding mme ba sena botsalano le Morena Jesu Kriste ba dira dilo tse e leng gore di dirwa ke bakeresete. Sekai, mongwe o ka re nna ke kolobeditswe, o mongwe a re nyana ebile ke motiakone ko kerekeng, o mongwe a re ebile nna ke a kerekeng sontaga le sontaga. Mme go mo go kotsi ka gore letsatsi le Morena Jesu a tang dilo tse di tla itshenola. Ke gakologelwa magoko a ga Morena Jesu Kriste mo go Mateo wa bo 7 verse 21 a re, ga se gore mongwe le mongwe yo nthayang a re morena morena o tla tsena mo bogosing jwa legodimo, fa a se yo o dirang go rata ga rre yo o kwa legodimo. E tla re mo letsatsing leo batho ba le bantsi ba tla ntlhaya ba re, morena morena, a ga re a ka ra rera mo ineng la gago, ra ba ra kgoromeletsa ntle mewa e maswe ka leina la gago, ra dira ditiro di le dintsi tse di nonofileng ka leina la gago. E dira gone ke tla ba ipolelela ke re ga ke isenke ke lo itse gope. Tlogang fa go nna lona ba lo dirang tshiamololo. Ka mantswe a mangwe batho ba ne ba dira dilo tsa tumedi mme ba sa sokologa kana ba sena botsalano le Morena Jesu Kriste. Go mo go kotsi. Jaanong ke batla go botsa ko lapeng, wena e leng gore wa kerekeng, wena e leng gore o kolobeditswe, a o na le botsalano le Morena Jesu Kriste? Go ka utlwisa botlhoko ya re tsatsi le Morena Jesu Kriste a tatang sengwe le sengwe se itshenola, o bo itlhela e le gore wena o no o agela mo motlhabeng, o no o sena botsalano le Morena Jesu Kriste. Ke nako ya go itsheka-tsheka, ke nako ya go beela dilo tsa rena tsa tumedi kwa, re be re a kwa go Morena Jesu Kriste go mo itse le go nna le botsalano le ene jo bo tshelang. A Modimo a go segogatse jaaka o itsheka-tsheka gore o eme ha kae le Morena Jesu Kriste.